Insellmilkom. Illum it-tlieta 30 ta' April, il-ħin issa saru nofsinhar, jiena Iem Mifsud, Direttur Ġenerali Segretarjat Edukazzjoni Nisranija, nilqakom magħna din ix-xandira diretta li fiha ser ikonna il-polza għall-għażla ta' skola Kinder 2 bniet. Kif nagħmlu dejjem ħanibdew b'riflessjoni u talba. U matul dawn il-jiem, kollega tagħna tilfet il-papa tagħha bħala diversi fostna tilfu xi ħadd jew it-tnejn mill-ġenituri tagħhom. Oħrajn għadna ngawdu il-preżenza l-imħabba fiżika għax l-imħabba tibqa' dejjem tal-ġenituri tagħna. Għalhekk xtaqt li din it-talba tal-lum nofruha għall-ġenituri, in-nanniet illi x'aktarx jista' jkun hemm fosthom qegħdin isegwu wkoll anke din ix-xandira diretta illi tant jagħmlu għal uliedhom. Li kif għedna anka bejnietna aħna aktar kmieni dal-għodu, ħadd ma jkun għallimhom x'għandhom jagħmlu, ħadd ma jallimna x'għandna nagħmlu bħala ġenituri titgħallem on the job. Bit-tbatija, bi-sforzi, tiżbalja l-emmulaw, imma kemm importanti li aħna narfu, nirrispettaw, nirringrazzjaw u nkunu grati lejn il-ġenituri tagħna dak kollu li huma jkunu għamlu magħna. Insellmu l-memorja tagħhom dejjem nibqgħu nożżuhom f'qalbna tul ħajjitna kollha, anke meta ma jkunux fiżikament magħna, iżda narfu meta jkunu għadhom magħna l-obbligi li għandna jkollna lejhom biex nibqgħu naraw id-dinjità tal-bniedem mill-konċepiment sa ma iħalli din id-dinja. F'isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-sema qiegħda fl-art, ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrina dubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija s-Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Ġesu, għaddisa Marija u mala ta' bajna mitimbin, issa u fissija u tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u l-Liben u lill-Ispiritu Santu kif kemm jibdu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Sen tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Illum m'għandix għalfejn noqgħod inserraħ ras dawk li mhux ser ikollhom il-possibilità li jingħataw post fi skola ta' Knisja x'kif tafu intkom li qegħdin magħna llum ġa għandkom postkom issa garantit ġewwa skola ta' Knisja, imma xorta jkollna l-ansjetà x'aħna naraw kif noħolquhom l-ansjetajiet fuqna nfusna x'ikollna x-xewqa ta' dik l-iskola u l-iskola l-oħra. Nifhimha ħaġa tajba tajjeb li tirriċerkaw tajjeb tkunu tafu jkollkom il-preferenzi tagħkom biex tgħidulhom hekk. Però kif qedtilkom l-aħħar darba ħanerġa' ngħid illum, nassikurakom l-ebda skola mi perfetta. Daqskemm mbagħad tant ieħor l-ebda skola m'għandha xejn tajjeb. Kull skola għandha tajjeb x'toffri, kull skola għandha dawk l-aspetti li huma anqas tajbin u fuqhom għandha bżonn tkompli taħdem. L-ikbar differenza min jagħmilha l-individwu bintkom f'dan il-każ u intkom bħala ġenituri u n-nanniet la semmejnihom ukoll għax il-familja hija l-fosqa tal-edukazzjoni tagħna dejjem tul ħajjitna kollha. Jiena minn ħati jersani, għafawek ħanaddi l-kelma lil Sintja biex tadikom l-ispjega u mbagħad wara nibdew bit-tluħ tal-pozza. Fidejk Sintja. Grazzi. Mela nitlob il-reġija tell'anna il-grafika ħalli jekk tistgħu issegwu miegħi minn kien magħna fil-polza tal-ġimgħa l-oħra fejn minn hemmhekk imxew 148 taj diġà din l-ispjegazzjoni ħanerġa' ngħaddiha speċjalment għal dawk li naqdu magħna minn ta' kriterju ta' impjegati fi skola oħra. Mela, minn dawk li applikaw taħt l-ewwel kriterju kellna 28 li applikaw bil-kriterju tal-impjegati, 110 bil-kriterju tal-aħwa u applikanta li talbet transfer għal skola tal-istess entità reliġjuża. Mill-grupp li għandna llum hemm 4 aħwa illi ħuthom jew marru tajjeb fil-livelli tal-Form 1 jew fil-livelli tal-Year 1, jew inkella tewmin fl-istess bniet u bniet. Fejn għandna bniet li marru tajjeb huma uħuhom ħasem fil-polza ta' dolodu, dawk mhumiex riservati, dawk għandhom il-post tagħhom għax ġabu ir-ranking il-ġimgħa l-oħra. Fejn għandna s-subien li marru tajjeb dalodu imma oħthom ma marritx tajjeb fil-polza tal-ġimgħa l-oħra, hemmhekk mhumiex riservati l-postijiet.
minħabba li r-reġistrazzjoni tal-bniet ħassir qabel dik tas-subien. Jiġifieri il-Kinder 2 Girls ir-registration ħassir qabel dik tas-subien tal-Kinder 2. Mela l-bniet f'dal każ ħajjiġbdu lis-subien jekk marru tajjeb il-bniet. Mela bħala postijiet għandna 304 in total, inneħħu dawk il-139 li huma diġà rreġistrati fin-naħa ta' fuq hemmhekk għandi żball flok register 3.1 huma reserve dawk 3.1. Mhumiex dawk l-erba' postijiet ta' 3.1 mhumiex register diġà huma riservati. Mela postijiet għandna 165. Kif ħajintlew dawn il-postijiet? Għandna 13 li naqdu magħna f'din il-polza li huma taħt il-kriterju ta' impjegati fi skola oħra, għandna 148 li irrenkjaw tajjeb fil-polza li kellna l-ġimgħa l-oħra, nsejħulhom ta' kriterju 3, mela dawk jiġu 161, kif għadd għandna 4 postijiet riservati għal aħwa. Mela totali 161 u l-4 jagħmlu l-165 kif għandna il-postijiet disponibbli. Daw kollha li ħajkunu fil-polza llum ħajjirċievu email min-naħa tagħna ftit jiem qabel is-27 ta' Mejju fejn hemmhekk ikolkom informazzjoni dwar il-parents meeting li għandna, dwar ir-reġistrazzjoni ta' 28 ta' Mejju, kif ukoll nitolbukom f'dik l-email biex tikkonfermaw id-dettalji tat-telefons tagħkom. Ġifieri la darba tirċievu din l-email, nitolbukom li tirrisponduna dwar il-mistoqsijiet li ħanamlulkom. Fl-email ikolkom ukoll breakdown skola x'availabilities għad fadlila. Għalissa ħniqafaw min-naħa tiegħi u nagħti l-ħin għal Lorna ħnibdew ntellaw. Grazzi ħafna Cynthia. U hekk bħalissa qed taraw fil-fatt li l-kollega Gejtu jiftaħ il-kontenitur li fih l-ismijiet kollha li ġew imrembla, printjati, imrembla bil-mdara bil-rubber band u issa jiddaħlu fl-urna anke bl ta' Felicia li se tkun qiegħda. Id-dawar infakkar li l-proċess kollu ta' tluħ tal-polots isiru taħt l-iskrutinju ta' ridi illum taħt l-iskrutinju Dr. Grek Paċ ningrazzjawha illi oġobbatina magħna għal dan il-proċess tal-lum. Flimkien magħna wkoll biex tkunu tafu x'ikun qed jiġri bħalissa qed tur sewa ħajittellaw intom diġà rajtu ħda proċess jittellaw 12 jgħaddu għandi naqrom wieħed jien ngħaddihom Cynthia tgħaddihom il-Annalise twaħħalhom fuq ir-record sheet. In the meantime Amelia tkun qiegħda tniżżel l-ismijiet fuq id-database, però wara kull 12 Cynthia tagħmel sommarju. U l-istess proċess li għamilna l-aħħar darba fil-fatt ser nkunu qegħdin nagħmlu illum. Grazzi ħafna Gejtu. Emme 4-3-2-5 Giulia Balzan De Majo. Emme 6-0-4-1 Shayli D'Amato Quintano. Emme 2-1-5-1 Amy Cardona. Niskuża ruħi f'każ ta' pronunzja li ma tkunx korretta jew kif tixtiequha speċjalment f'ċertu lingwi li m'iniex familjari magħhom. Emme 5-3-9-3 Fej Grek. Emme 5-9-1-1 Krishva Kalita. Emme 5-9-4-7 Anna Grek. Emme 4-3-9-5 Bettina Pule. Emme 4-4-8-2 Emilia Sladin. Emme 4-8-5-6 Anil Karimpulalil Pite. Emme 3-6-2-6 Mattea Xkembri. Emme 4-2-8-4 Alessia Romano. Emme 5-6-5-6 Maja Aġus u bekk wasanna għall-ewwel sommarju minnant Cynthia fidejk.
Mela rank numru 1, M4325 Giulia Balzan de Majo. 2, M6041 Xajel D'Amato Quintano. 3, M2151 Amy Cardona. 4, M5393 Fej Grek. 5, M5911 Krishiva Kalita. 6, M5947 Anna Grek. 7, M4395 Bettina Pule. 8, M4482 Emilia Sledin. 9, M4856 Anel Karimpulalil Peter. 10, M3626 Mattea Xkembri. 11, M4284 Alessia Romano. 12, M5656 Maja Aġus. Inkomplu bil-polza. Grazzi. M4503 Jade Beznard. M4808 Katalina Sant Kassar. M4731 Juliet Ellul. M4065 Izid Sobartolo. M3271 Valentina Bajjata. M3812 Kristina Attard. M2098 Francesca Fortunio Farrugia. M5962 Rea Zammit. Intkom tkunu tistgħu tiċċekkjawni wkoll fuq dak li qed taraw fuq l-screens tagħkom anke f'każ li nieħu xi żball jiena nara xi ħaġa. M3244 Koril Camilleri Galdes. M3694 Nora Darmanin. M1716 Faith Galia Huskinson. M5088 Nadia Karabot u bekk għadna grupp ta' 12 nerġgħu ngħaddu l-kelma l Sintja għal sommarju. Mela rank numru 13, M4503 Jade Beznard. 14, M4808 Katalina Sant Kassar. 15, M4731 Juliet Ellul. 16, M4065 Izzy Itzo Bartolo. 17, M3271 Valentina Bajjada. 18, M3812 Kristina Attard. 19, M2098 Francesca Fortunio Farrugia. 20, M5962 Rea Zammit. 21, M3244 Coral Camilleri Galdes għandha oħta l-ewwel sena kindergarten. 22, M3694 Nora Darmanin. 23, M1716 Faith Galia Huskinson. 24, M5088 Nadia Karabot. Komplu bil-polza. Grazzi ħafna. M3635 Kay Farrugia Holland. M5627 Valentina De Bono. M4873 Jade Zammit. M4513 Daniel Camilleri. M3204 Giulia Chantar. Dal-waqt ma'kom. Tafu li kultanti kollok xi polza li tibqa' mrembla ħafna. M4017 Ruby Kuxkiri Lindesberger. M5666 Zejli Olivari Farrugia. M6100 Emma Grek. Fidejja għejtu. M4739 Emma Aġus.
M4890 Olivia Tabone Valletta. M3934 Kate Paċ. L-aħħar isem għal dan il-grupp M3653 Kara Fenek. Biex bekk reġa' wasal il-waqt għal sommarju ieħor ngħaddi l-kelma lil Cynthia. Rank numru 25 M3635 K Farrugia Holland. 26 M5627 Valentina De Bono. 27 M4873 Jade Zammit. 28 M4513 Daniel Camilleri. 29 M3204 Giulia Xantar. 30 M4017 Lupi Kuxkiri Linsberger. 31 M5666 Zejli Olivari Farrugia. 32 M6100 Emma Grek. 33 M4739 Emma Aġus. 34 M4890 Olivia Tabone Valletta. 35 M3934 Kate Paċ. 36 M3653 Kara Fenek. Komplu bil-polza. Tajjeb wis. M4576 Emma Marie Borg. M3478 Emma Riolo. M5035 Maria Kaminzuli. M4128 Zoe Fava. M6095 Hailey Portelli. M4973 Ilaria Farrugia. M3631 Kira Kaminzuli. M6098 Nora Teresa Reifel. M4828 Andrea Camilleri. M5688 Iva May Sacco. M4015 Nola De Bono. M5488 Mia Borg. Bekk reġa' wasal il-waqt biex nitlob il-Cynthia taqranna sommarju ieħor. Mela rank numru 37 M4576 Emma Marie Borg. 38 M3478 Emma Riolo. 39 M5035 Maria Kaminzuli. 40 M4128 Zoe Fava. 41 M6095 Hailey Portelli. 42 M4973 Ilaria Farrugia. 43 M3631 Kira Kaminzuli. 44 M6098 Nora Teresa Rafael. 45 M4828 Andrea Camilleri. 46 M5688 Ivia May Sacco. 47 M4015 Nola De Bono. 48 M5488 Mia Borg. Komplu bil-polza. Grazzi. M3829 Giulia Falzon. M4121 Mila Rose Baldacchino Palmier. M3895 Michela Kutajjar. M4848 Valentina Briffa. M3424 Maja Jane Azzoppardi.
M3675 Mia Barbara. M1662 Karolina Kutajjar. M4807 Ena Montebello. M6049 Naja Darmanina Bela. M5630 Esme Attard Portugues. M3152 Eliza Cilia. M3061 Katrina May Borch. U b'dik il-polza rġajna għadna grupp ta' 12 nitlob il-Sintja biex tamlina sommarju. Rank numru 49, M3829 Giulia Falzon. 50 M4121 Mila Rose Baldacchino Palmir. 51 M3895 Michela Kutajjar. 52 M4848 Valentina Briffa. 53 M3424 Maja Ġejna Zoppardi. 54 M3675 Mia Barbara għandha ħuha l-ewwel sena primarja. 55 M1662 Karolina Kutajjar. 56 M4807 Ena Montebello. 57 M6049 Naja Darmanina Bela. 58 M5630 Esme Attard Portugues. 59 M3152 Eliza Cilia. 60 M3061 Katrina May Borch. Komplu bil-polza. Grazie ħafna. M3930 Ofelia Rose Hernandez Perez Grixti. M4857 Chloe Camilleri. M5350 Laila De Bono Piscopo. M3891 Eleanor Vella. M4826 Dorsey Vella. M3977 Eliza Cuomo. M4474 Evie May Sammut. M4286 Martina Psajla. M4662 Pearl Baldacchino. M4093 Alia Grek. M5191 Laura Marie Mikallef. U l-aħħar isem għal dan il-grupp M3043 Regina Vella. Reina Vella, niskuża ruħi. Ħalli videj Sintja sommarju ieħor. Mela, rank numru 61, M3930 Ofelia Rose Hernandez Perez Grixti. 62 M4857 Chloe Camilleri. 63 M5350 Laila De Bono Piscopo. 64 M3891 Eleanor Vella. 65 M4826 Doris Vella. 66 M3977 Eliza Cuomo. 67 M4474 Evie May Sammut. 68 M4286 Martina Psajla. 69 M4662 Per Baldacchino. 70 M4093 Alaya Grek. 71 M5191 Laura Marie Mikallef. 72 M3043 Reina Vella. Komplu l-polza. Ekku, grazzi.
Emme wieħed 9 wieħed 3 Eli Grek. Emme 5 5 5 7 Anna Kaskun. Emme wieħed 9 2 4 Eili Falzon. Emme 3 5 6 1 Filippa Muscat. Emme 3 2 3 9 Megan Sammut Grogan. Emme 5 7 0 8 Kamil Mariam Teuma. Emme 3 3 6 2 Eve Fenek. Emme 5 5 1 4 Martina Gatt. Emme 3 1 6 3 Sophie Grima. Dal-waqt ma'kom biex naqraw l-isem li miss. Emme wieħed 9 0 1 Victoria Galia Pellicano. Emme 4 3 8 9 Clarissa Sammut. U l-aħħar isem għal dan il-grupp ukoll Emme 4 6 3 9 Amelia Karwana. U għalhekk nistgħu nerġgħu nitolbu Sintja biex tagħmlilna sommarju ieħor. Rank numru 73 M1913 Eli Grek. 74 M5557 Anna Kaskun. 75 M1924 Eili Falzon. 76 M3561 Filippa Muscat. 77 M3239 Megan Sammut Grogan. 78 M5708 Kamilleri Mariam Teuma għandha oħta għall-ewwel sena kindergarten. 79 M3362 Eve Fenek. 80 M5514 Martina Gatt. 81 M3163 Sophie Grima. 82 M1901 Victoria Galia Pellicano għandha huwa għat-tieni sena kindergarten. 83 M4389 Clarissa Sammut. 84 M4639 Amelia Karwana. Komplu bil-polza. Grazzi ħafna għal dawk li huma l-aktar attenti li drajt li ħafna minnkom ikunu attenti ħafna s-saqtraw li bizna nofs il-polza fil-fatt nikkalkulaw li fi żmien 15-20 minutes uħra nkunu konkludejna din il-polza kollha kemm hi. Emme 3 3 7 8 Eve Bartolo. Emme 4 0 0 6 Marta Ceci. Emme 4 8 6 3 Ruby Rose Stivala. Emme 5 6 6 1 Rachel Schembri. Emme 1 5 9 8 Lucia Spiteri Mempel. Emme 1 8 0 3 Anna Borg Gazam. Grazzi. Emme 5 0 8 0 Ela Refalo. Emme 5 5 7 1 Sophie Sultana. Emme 3 5 8 8 Camila Manicolo. Emme 4 8 6 9 Valentina Borg Sant. Emme 5 6 9 8 Victoria Darilovna Aquilina. Emme 3 4 1 2 Pippa Grioli. U bekka għadna grupp ta' 12 nerġgħu ngħaddu l-kelma lil Sintja għal sommarju ieħor.
Rank numru 85, M3378, Eve Bartolo. 86, M4006, Marta Ceci. 87, M4863, Ruby Rose Divala. 88, M5661, Rachel Schembri. 89, M1598, Lucia Spiteri Mempil. 90, M1803, Anna Borg Gazam. 91, M5080, Ella Refalo. 92, M5571, Sophie Sultana. 93, M3588, Camilla Manicolo. 94, M4869, Valentina Borg Sant. 95, M5698, Victoria Derilovna Aquilina. 96, M3412, Pippa Grioli. Komplu bil-polza. Cool. M1854 Klara Mikallef. M1782 Maria Pellicano. M3272 Giulia Karabot. M3105 Emma Rose Zara. M3159 Michela Farrugia. M3905 Kate James. M5005 Bianca Vella Miceli. M3249 Aislinn Fenek. M4115 Emily Dalli. Grazzi. M5655 Ela Kakija. M4225 Emma Muscat. M4437 Giorgia Pullicino San Filippo. U b'dik il-polza irrena għadna dan il-grupp ngħaddu l-kelma għal Cynthia biex tagħmlilna sommarju. Rank numru 97, M1854, Klara Mikallef. 98, M1782, Maria Pellicano. 99, M3272, Giulia Karabot. 100, M3105, Emma Rosara. 101, M3159, Michela Farrugia għanda huwa l-ewwel sena primarja. 102, M3905, Kate James għanda huwa t-tieni sena kindergarten. 103, M5005, Bianca Vella Miceli. 104, M3249, Aislinn Fenek. 105, M4115, Emily Dalli. 106, M5655, Ella Kakija. 107, M4225, Emma Muscat. 108, M4437, Giorgia Pullicino San Filippo. Komplu bil-polza. Ekku. M5130 Elix Lija. M1947 Nora Graham. M2003 Mika Borċ. U intkom fl-inserts ta'kom tkunu qegħdin taraw x'kun qed jiġri wkoll minnaħa tal-kollegi tiegħi. M5363 Stella Ġera. M4067 Megan Farrugia. M4550 Cora Greaves. M5554 Railea Paċ. Grazzi. M3475 Nora L Spiteri Catania.
M4480 Fejt Galja, nirringrazzja Kamera Persi li jkun qiegħed jiċċentra l-ismijiet u l-reġija li tkun pronta teqleb fil-fatt sirt nuża wkoll anke jiena l-monitor għax xi kultant imbagħti biex nifoka fuq il-polza f'idejja u nsib aħjar minn fuq il-monitor. M1732 Bettina Magro. M1748 Eli Grek. M4425 J. Joe Thompson u b'dik il-polza rġajna għadna grupp ta' 12 nerġgħu nitolbu lil Cynthia tagħmlilna sommarju. Rank numru 109 M5130 Alice Lia. 110 M1947 Nora Graham. 111 M2003 Mika Borċ għandha oħta l-ewwel sena primarja. 112 M5363 Stella Ġera. 113 M4067 Megan Farrugia. 114 M4550 Cora Greaves. 115 M5554 Riley Apache. 116 M3475 Nora Els Piteri Katania. 117 M4480 Faith Gallia għandha huwa l-ewwel sena kindergarten. 118 M1732 Bettina Magro għandha huwa l-ewwel sena primarja. 119 M1748 Eli Grek. 120 M4425 Jade Joe Thompson. Komplu bil-polza. Grazzi ħafna. M1994 May Zammit. M4365 Alja Buħaġar. M5244 Jade Cortis. M4085 Stella Tabone. M4426 Emma Rose Gatt. M4952 Lien Zammit. M4929 Eliza Buzuttil. M2219 Eve Emily Tabone. M1892 Greta Farrugia. Grazzi. M4259 Laura Fenek. M5588 Jade Camilleri. M3753 Nazli Fenek. U rġajna wasanna sommarju ieħor ngħaddi l-kelma lil Cynthia. Rank numru 121 M1994 Mejza Meat. 122 M4365 Alaja Buħaġar għandoħta l-ewwel sena kindergarten. 123 M5244 Jade Cortis. 124 M4085 Stella Tabone. 125 M4426 Emma Rose Gatt. 126 M4952 Lien Zammit. 127 M4929 Eliza Buzuttil. 128 M2219 Eva Milli Tabone. 129 M1892 Greta Farrugia. 130 M4259 Laura Fenek. 131 M5588 Jade Camilleri. 132 M3753 Nazli Fenek. Komplu bil-polza. Ekku, grazzi. M4188 Robin Alamango. M3940 Giulia Genwi. Aħna din it-tieni polza tagħna sewwa aktar kmieni għal min ma kellux. Subien kellna polza oħra tal fuq minn 400 dura
il-vuċi lejja tibda diħla xi ftit ukoll. M5685 Lara Galja. M5875 Mia Kalleja. Tal-waqt ma'kom. M3705 Katlea Mallija. M5841 Eliza Vella. M3397 Fej Lukas. M3985 Azzurra Lucciardello. M3483 Faith Laura Rensley. M5834 Cora Stanjo Navarra. M4380 Ela Mizzi. M3012 Fej Azzoppardi u b'dik il-polza erġajna għadna grupp ta' 12 l-isem nitlob li Sintja tagħmlilna sommarju. Rank numru 133 M4188 Robin Alamango. 134 M3940 Giulia Ginwi. 135 M5685 Lara Galja. 136 M5875 Mia Kalleja. 137 M3705 Katlea Mallija. 138 M5841 Eliza Vella. 139 M3397 Fej Lukas. 140 M3985 Azzurra Licciardello. 141 M3483 Faith Laura Remsley. 142 M5834 Cora Stanjo Navarra. 143 M4380 Ela Mizzi. 144 M3012 Fej Azzoppardi. Komplu l-aħħar round tal-polza. M4753 Maria Josefa Said. M4112 Ela Attard. M5107 Katrina Sammut. M4942 Giulia Mia Giudice Formosa. M5361 Zael Mizzi. M5577 Nina Ebejer. M5723 Penelope Richards. M3772 Martina Xiberras. M4531 Carly Rose Kassar. M4068 Riley Gatt. U hekk kif baqanna ftit iktar minn 12 ħanibqgħu għaddejjin biex nagħlqu l-polots kollha li fadlinna ta'. M5414 Ruby Galja. Hekk intqalli u jiena nobdi, jiġifieri importanti nitalmu wkoll nobdu. M4132 Zejli Aquilina. M6000 Lukoja Said Spiteri. M3668 Nena Kutajjar.
M1785 Scarlett Sammut. M3011 Klara Mikallef. U l-aħħar isem għal-polza tal-lum M3484 Tiffany Sherry. Bekk ħanaddi l-kelma li Sintja biex tagħmlilkom dan l-aħħar sommarju ta' ftit iktar minn 12 il-isem tagħtikom l-ispjega tagħha u tistidinkom imbagħad ukoll għall-laqgħa illi jmiss wara tgħaddi l-kelma lura lili biex nagħmlu l-eluq tal-lum. Fidejk Sintja. Mela, l-rank numru 145, M4753, Maria Josefa Said, 146, M4112, Ela Attard, għanda oħta t-tini sena kindergarten, 147, M5107, Katrina Sammut, 148, M4942, Giulia Mia Giucce Formosa, 149, M5361, Zajel Mitzi, 150, M5577, Nina Ebeyer, 151, M5723, Penelope Richards, 152, M3772, Martina Xiberras, 153, M4531, Carly Rose Kassar, 154, M4068, Riley Gatt, 155, M5414, Ruby Gallia, 156, M4132, Zeli Akulina, 157, M6000, Lukoya Said Spiteri, 158, M3668, Nena Kutajjar, 159, M1785, Scarlett Kamut, 160, M3011, Klara Mikallef, 161, M3484, Tiffany Sherry. Ek nġibu l-eluq ta' din il-polza, nfakkarkom illi l-appuntament li jmiss maħna kollha huwa fis-27 ta' Mejju fejn ikonna il-meeting online mal-ġenituri u kif ukoll ikun hemm il-kapit tal-iskola, l-iskejjel li għandhom il-postijiet disponibbli. Qabel is-27 ta' Mejju ftit jiem qabel, sinjuri, kull reġistrazzjoni marbuta ma' reġistrazzjoni oħra minħabba l-aħwa li hemm fil-livelli differenti. Mela ftit qabel is-27 ta' Mejju tirċievu email min-naħa tagħna fejn ikolkom l-informazzjoni dwar dan il-meeting, dwar ir-reġistrazzjoni ta' 28 ta' Mejju kif ukoll il-breakdown skola x'postijiet fadlilha disponibbli. Infakkar li dan ir-riżultat ikun fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja fuq knisja.mt sa nhar il-ħamis minħabba li għada hija festa, u nfakkrukom l-iskejjel hemm xi iskejjel li qed jorganizzaw open days. Issiru tafu dwar daw billi titlu fuq knisja.mt, titlu fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja, fuq netta din il-paġna għandkom sentenza tgħidilkom għall-informazzjoni dwar l-iskejjel la fasaw. Tafsu hemmhekk u ssibu l-informazzjoni li għandkom bżonn. Grazzi min-naħa tiegħi għalik biex tagħlaq. Grazzi ħafna Sintja. Aħna min-naħa tagħna illum nawguraw nifirħu l kulħadd. Kolla kemm intkom tu tagħmlu ftit homework minnaħa tagħkom, kollha tu taraw ftit dak li intkom tixtiequ il-plus and less pluses illi għandhom ċertu skejjel minn oħrajn ħalli truħu tippreparaw ruħkom daw il-laqat kollha jgħinukom ukoll biex tippreparaw sew, però kif edna fil-bidu. L-aħwa m'hemmx għalfejn ansjetà ta' barra minn hawn, nirringrazzjaw il-bambin ta' din l-opportunità u dak li kun jagħmel l-almu tiegħu kull fejn ikun l-iskejjel kollha qed jippruvaw jagħtu l-aħjar li jistgħu lill-uliedna imkien ma nsibu l-perfezzjoni. Nassigurakom li at one point or another żgur ħajkun hemm xi mument ikunu fejn ħad tgħid di mhux bitnix. Nassigurakom dejjem tiġri. U ħajkun hemm mumenti oħra tgħid il-laħwa xi ġmiel. Dejjem hekk ta' bħal fil-ħajja. Minna ħadd jgħidu ma fadalli xejn ħlief nirringrazzja kollegi kollha, nibda minn Sintja, Kassar, Annelise, Tabone, Amelia, Kalleja, Gejtu, Farrugia, Felicien, Bogetta, l-Nutar Dr. Grek, Paċ, il-Dajan Meċi għal qed tassistikom mill-uffiċini tagħna għal telefonati u kwiris li jista' jkun ikolkom intkom, il-kollegi uffiċjali mill-Kwartar Arċisqof speċjalment mill-aspett tekniku, il-kollegi tagħna mill-Segretarju Edukazzjoni Stranija fil-ħidma wiesa li noffru b'appoġġ lill-iskejjel tagħna, il-kapijiet tal-iskejjel tagħna flimkien mal-istaff kollu edukaturi u mhux illi qegħdin jagħtu servizz lill-uliedna u fl-aħħar iżda żgur mhux l-inqas lill-media tas-servizz li qed joffrulna dawn ix-xandiriet.
Jimminati nawguralkom il-komplementa ġurnata tajba. Grazzi.